I whakahaerehia te pō whakawhiwhi tohu a te kaunihera o tautahi i ngā pō. Ko te kaupapa he whakanui i ngā tāngata o te hapori i whirikokara ki te manaki me te tautoko ia o tautahi. Te kaumawha ngā tāngata i whai tohu a ko tētahi o rātou ko Gloria Verwey, te uri Māori kotahi o te katoa. He rārangi taonga hei whakanui i te rārangi rangatira hapori o te tau, ko te pōtuku tohu o tautahi. Well, I think these civic awards really are about showcasing the wonderful people that make Christchurch such a great place to live and to be. Ko tahi ana he te Māori ka whakawhiwhia ki tētahi o aua tohu tonu. For services to children's charities, Gloria Verwey. He wahine whakatangetange riaka mo tōna hapori. I'm blown away. I just really can't believe that I'm here. I really can't. I timata ake i tētahi titi pea ono putu te roa, i toa iaia i te hohi pera o tautahi. Took that into the public hospital and gave it to the children's ward. And then we decided, well, hey, that's a nice thing to do. Is there something else we can do to help all the children and sick children in Christchurch? Noko nā i toko ake te mākete o ngā tamariki, nā ngā tamariki ora te mahi, mō ngā tamariki māwiwi te take. 10 take away 3. Oh, 7. 7, yay! Everything they made and sold they had to do themselves. Parents were only allowed to supervise. It was teaching them how to be business people in the future. Really well deserved, just engaging with our children, giving them a space in the city to be entrepreneurial and creative was a really wonderful thing. So we're really grateful for the work that she's done. Rua te kau mā whātau ki muri e ora tonu ana te mākete nei, I nāia nei kua rimarau tamariki te maha o tō te mākete kaimahi. My husband passed away 2 years ago and he would have been really happy to see this event today. Ia tau katu te mākete nei a te hongongoi, te wiki tuarua o ngā hararei ākura. Pere wihongi, te karere.